اندج امروز 10 خرداد 1400 همکنون ماشین هم در اعتصاب کامل به سر میبرند. Greva velat u denge şofören kamyonen İraneli sedupенجی u du bajaran derket kolanan. Greva giştiya şofören vesayiten giran ketiye roja xweya dehemin u netene nemiriye her viha berbelavtir buye. Urodehe hezirane terminalan u reyen bajaresine u gelek bajaran ji kamyonan valabun dengek her deme bilintir ji borasti edalete. Bisalane şoföran litiji buhabuna mazote bime u parçayan liberswe didin, u nihaji di roja dehemina grevede des ci kar berdane u liberswe didin u dengeswe didin bihistin. Hewi hadi doma girevan de greva şofören minibusen isfahane ji ket rojeve. Şofören minibusan ku tevli greven netevei dibin jibo şofören kamyonan nishanek dilşevat u sozeke ku sendikain din de di rojen peşte tevli bibin.